Association ya wa magana mu dia to dwase nei wo bebia hyase enhye na funu mana fe enhye sapo mu nsuo sanse kohia bo ese be kosoro bi na Ghana Statistical Service mpene for dia to dwase ne ma bo kukura ekukuro no wo mo ede sobo ebo adwadifo ne manu a wo mo ewo dwom no so mo ka wo bi ana masa ne ma no yehunu sisi antie ya yensa ka fra twema wa bi agya kropon ne mu kro bi efrensa krofo mo bana busuafo nya de ne ya tie ne sa asrafo dom bi akwaje kro na boso ama se ne wo mo buru mu mabunu no enya semkuma so dom for ya dom na katrema da boje moje die mafusa ne ni antiate nkabone bia echna eye Good Friday ya ye kwakodi Easter na Christopher ani ji age anya samketo a ade ya benfie miensa nie ye ni Easter enti afi we die no amanfo ani ji ne se ne musi bobo mo ho akwakodi Easter ne nya samketo a ene na ye be ko German North Mansin mu abanam senior ho ne monyamfo Solomon wusu so dia to dwa kyeresa hwe akontabu we hu hia na sane nti ya wabetena konya so no obedi obetumi bia ama akontabu so atumi akoso abzanfo ya de mo be kwa pomdene ho nsensem na Ghana mema de adesrade to ya doctor for any penifo mo sha pomdene ho nsensem wonim se ebe ya omo be srada se we die kotojogu for mensa na nsem de suma wo se ma pa cha o omo kuto omo nsem na ntwe kosua ebe ya aseme ya abo ama na wo ebe ka meyere bo ahema eya ye ma me kwan na labor ward no se wo ye push chim eni ade a memegina ho na memfemani ko twewisi ameniti asantemo emehwe bi empanifo eso mu senie ye beko na wiei ye didi ho enkomo pa eni na be ye akono be ye nika se ya obo ma begina ne ho kani nchama na wo ampa na ye ko South Africa man mabusuafo ma ne bo efiro banya densu brantam bia sane agu ama meka se nipa makomako ahasade won wo chinana no ewansie do amzanfo weni afufro pi ni akekese ne se kase a ba bia wo bia na wiei ye ba ne dia ba besomwo ye mfa seda ema eye enwuma ekoi eye ye ka mo se wadwenche ne unsusie obetime ede abawa bra wo kan ho wo Facebook eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o kan ho Facebook nsem a ye de bay ene twakre hinke wo hono mo a ye de videos num ene mfoni nyina tata ho enti se wo like ya na wo share na wo so comment unsusie ne wadwenche fa ye nsem no ye de ba no no na o de toto hono ma eguso a ye de kase ne ba no ye bekenka de amamo na wo sa hye ne nso se okwe page wo Facebook wa ye de questions bi atoto hono mo se otimi eyi anu a achede a wunya ede afri eye Sompa emo aketua paso no enya asem ke 20 ko sisi a ne like ne share na questions no yi bia no uyiya no a achede a wunya nya asem ketua ba de workers ya yesin konya wiei ya ba bia wo bia ye ba ni aba besomwo eye me na ya bo amali bia boga ewie mini aba akosia aje wakode Amzianya Brennan Fensam no yenkomo ankasam fama mo yenhyase emfam free yesikasam ene ne ntotu ye ho se yetiefo pa twede ampo nyankrompon base ya domo hata mununkumachi ototorobo nso tonso ba wi obotantimo a wade jafa dum ne mununkum gide matata ehyiramo ebehya ne nso a mampani na nadu danko akufo do amamu a wo bu no second half yade ba ko a ayire wonu mo so pa eya ho kire Ghana fo ye famu ene eniema bo kukura kukuru wo mayimo ema enam so ema samba ka hye nso a mampani na nadu danko akufo ne ministers nyina ekohia wo peduase lodge a wo mokọ awre wakobusa abrewa ekoye nhyehye ede plan bi kura betu dwase o petro bo kura wo motete so etu akese bi no kura no wo be yiye fo no se ne beye na Ghana fo ye ho betima yin hare yen kakra na san hyehye na mampani na nadu danko akufo do ede ba ye di gu akwamu a ehyase April no na manfo hwe ne mu nkeja eniema bo se ne esi kukuru ni ade no enkebe wo se etete kofam kakra na nso nei kura no a wo mo so mayi taxes binom ene petro kroma tete ne bo so ne ade eniema bo kukura na ekukuru enam so ma Ghana Statistical Service mpenifo chese eniema ye hu ne nei no wo mo emfa so bo mo bia se edwadifo no a wo mo edidwa wo maimu no eno mo a eyemfa so mpre no a wo no mo pe ene enibre wo mo so ntina ama niema no ekoso opani ba kwa Ghana Statistical Service ya woye penimpa ho no mu a wo hwe eye economists wonsensem orua asio afram eno ne eye Sompa FM edi nkomo ena oche se bebi ejira sese no wo mo de wo mfaso bu mo bia se adwadifo no a mfaso mpre no a wo mo pe no eno mo bo patoto niema mu a enam so ma sese Ghana inflation enam be 19.5% no
the form sometimes no so obi oton dem bia no ono so kofa dem no ansa no oton this uko jomna ko bibisa in fact sometimes you bisa ara problem ya oton last month now oton the say I na this month about say omo de Moses aso kan say me kofa dem no me kofa dem no na dem no e boy omo sansem ensem me nu pa na mpaka am kofa dem no ne boy de e na afin so omtaka say ya to Lord Fame. Sansem me nu we pa na ada si ya to Lord Fame ana say omo kofa dem no nyama kofa no Ozafo Remeda ni ranuma neseno ora asio afram ne yete nkano okọ Ghana Statistical Service o na penimpa o hye economics wonsensem so oni o mahire yadubu achi na di nkomemra o tena se no mawiase nyina achi ewo ade achi bia dwumedie so ewo Sompa 93.1 FM so ena Sompa TV so na nwachiri ena yenua ba akoso so muatisi montene so eni o 99 dwoma hodo a ewo Kumasi abonten so wo koso mi dwom kakra eko tafo kakra eko kwada so dwom kakra etisi ketia ene adwadefo no bi kodi nkomokobu so se na dai eno mo aboa pa enuanenom ne ade wo mo ekukuru ne bo saa ense wo mo de tu nanim eni Dreba for 560. That's now 500. I'm going to 800. I am so. You want to buy a deal with you. I'm funny. I'm quite funny. Now, instead of what you buy a farm, what about 1.2? They said you're not in South Africa, but I'm going to for 1.2. And the foreign staff office for 1.2. They say another set of back at you. I got 500. Robin for 500. My phone is so Robin. 1.5 they don't see there so I boarding 5 cities 2 cities 3 cities now what over 500 3 cities they don't see the boy and I'm not board you on here the bar this the boarding one time I will not fair they don't see can you far there 2 cities over time man away and then man you go to if you see a taxi oh if you see a taxi man can you see a taxi it's in the boarding man can see the boarding can you 2 million but they said, man, can you, but on the 4 million, she had 500,000. I have 4.5. 4.5. That is I got to say Ghana. When I was 50, I was 10, I was memory. I said, more, I'm so yeah, I want to boy, did you? I don't go bad, and I want to go to perform. And I be so I'm in sort of a movie to media. And the year I'm in so much Ghana, I ran so and so. And see what I can't be the baby. Into the baby, not the one I did. And I think so. Yama bonus for happen to I don't quietly. I don't know what to do. No bonnet is a mass, you know. I'm not going to do a broom. I'm going to blood about the man bonnet. If I saw the common from Sophia, I said, no, I quiet the another top 2.5. After you know, 2 million. 2 million. And if you go and before my some and I have fired yet, one of them. We are the no Mukia na yen. I don't think I'm a possible 5 cities. And a 4 cities, not 3 cities. Pineapple no and Chetua. I had 3 cities. Chetua no one is not contamination. Chetua I had 3 cities. No. And to sort out, pineapple, my one. Ozafo yenua ba kosia somwa ene etene nka nemra wotisi so amedwom wonante kotafo kakra kwada so ketia ekokobusa adwadifo no se na day ene yese niema mu kofa no fofofo adefo day na ka emfasompre no nti no maba betutum de bia toto so ne ade a ene ma na echecho mu nsemo ede achi yenua ba akosia somwa no anuama boya yakan wasam sa dana da nyina ehuru gina mo aboyi aka wo bia menne ade achi bia dwumadi so ma hene tena na dwamu no enne beda dwase kosiabo eno so ba be kosoro na sa no ntiri one poultry farmers association wo mo mpanyimfo di ho nkomo mo jaza hwe Ghana fo mo fuma so mfam wo mo kakra na we nyansa abode wa yi ase nemum ese ne wosese wose won makama Ghana fo nyom mo nti ase se we no kura no wo de ache atufo bo se Ramadan no a yi koso no eno kura chitiri wonti na ma ne won mo twe ne ma sensen nyame ya dom obosom ye ba besimu no ano kosiabo wo mo sanso apagam ne nyina na akwa akogina se ne wi asemu ne ma nsakra ya bam ko bi kura se afra ne
tilapia enti wo so dane wo ho na won masakra nnuamam na ne nyina ankamfu ano wo mo kire se nnuane awodro wo to de man kokwa no ma wo didie no enuane susuante kokwa no ko mo ntimi nto yie wo bato dre ebo se ketua bi se dwie na wo de aba to ho se ne ye beya wo betumi anya nnuane ne sika awodro de akwakofa nnuane ama mo ne nti ena ma ne nkosuabo wo mo sanso eba batutumu ye ne national president Edema Poultry Farmers Association Yira Victor Oponje edi ho komo wade achia bi adwumadie so emamua ye otemaye no moma yentie bi Osiamu ture de nka seki aye ni dada na afi na emrepa ba yehuni se no se ya pejam kusuabo ni mu a ye nya poultry farmer ba kura omanmu efise the way diare no bo no apegya no aginsemu ama se no poultry farm bebre kura omo nya adwuma bebre so omo stock omo reduce no kura me no ka say o farmer ba ko a na ninkukoye 300 se we reduce by 50,000 bebre so enye omadwene se ombefa kokora gu farm ho na ni nyina ne se aduane bo na ekosoro no ama operation na ye enti ye trans dwene ho ani hu se no ze se yetimi ne wo ma mo ton kusua no enyina ahia na ye ma mo hu se de ne masiko aduane bo a ekosoro na enam saiti yetimi peja kusua bobu na eboa farmers no ma omutimi ye adwuma kusua nkitwa no enka 23 sese no be ko 30 cedis unsalted ye will be o ha unsalted medium wom eno so ye 32 cedis ena akese pa akese pa ne de sese no unsalted no eboa enti obo muton kusua no ebefa kwa no mo yi said the almost pedal. Okay. I'm said no beboa since farmer na be sort to ukwa no be also ukusie di susa. Yes, say no pe say yi nyina free ho. Okay. Na ye kan nyina bom ukwa da wa said the osi pedal no assault. E dey say akosua nketwa. Ye betwen nyame ya adom na ye nuanom krabofo no ewie obuti wia na e be hyase a Nyame ya dom na enuanom kremofo wo mu wie won mu kire wia no a na chese kosuabo so sanso eba begina moabo no we ye national president Edema Poultry Farmers Association Yira Victor Opon Eji amusuani egusu e ka mo se eye Sompa 93.1 FM ye wi akpram to bre kase ena nsam no ba bia wo bia na egusu e de ma style bia bi no wa dwenche no nsusu ye ka wo Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o Facebook na fo adwenche no nsusu no mototo no mo egusu de kase ne ba no a ye begitwam kakra e de amamo ye nto so na ye mfiri sikasam ene eye niema bo no so na ye mfam nko my Ghana ye court battle Supreme Court ma mani tua se court tina ase enra e ma se north bra se bedwane Honorable James Kase3 the case kopi omanim emene wonu ma hye se papa no hwara no anya na dwene se wo ben parliament mpo ne mpese wakwa kofre no se wo ye MP e de ma dehia wo mo ase north abaton mpese ose na se mi ba ye eni a lawyer fo akukudam empenifo atwotwo wura pepia nkomaku ne ye nintini a he wo mo mamu nyina cheche o madwene empenifo a ye so ma bodwu sem ngitu adonko ye nyinara e cheche o madwene e de afa ho na nsusu ba ko na eba na enu namu pa e Professor Kwaku Asare ne nsemu ano kase ebeya Honorable James Kase3 na sam no aba no enkedemanimu ya one resign so onya MP bio na sempenifo bia mutu onomo se bia omo kwakwe by election e wase no for baton pesua so a na nke wasa kwakwo gina sabre ya ne nkrata ne bibia koye no na nke watimi asa kwakwo gina e de ama NDC amanyoko ne bio na eno na ye ne lawyer ohene amanko ajan e de nkomo obusa ne se Supreme Court asem no omubu aye no a ensusuedie bi e ba se be ya Honorable James Kase3 na resign na se by election e ba so a watimi asa kwakwo gina bio no emremu etimi ya adwuma sa amane ye ya na na lawyer ohina manko agya na ebu ane se na nko betima ye sabre no sade no a na ye sabre no ansam ne pempen so no na nko betima atu sa na mo no na sabre ya asemi akwa kopie Supreme Court a Supreme Court mpanimfu abua ama asem ne fo ba bi so no ewa appeals court a wo mo hye ne mo sa attorney general mpanimfu kra so no ebe sa atam ne fa bi dia kwa high court no ebe ye den se papa ne ebetu na mo no a mpanimfu bi nim te so owura Kwaku Asare esusuo se ontuo no oni omahene ya dubu achi na bonkomo emra na ade achi bia dwumadie etwagu e wo Sompa FM ene Sompa TV so Osiamu ture de nka seki aye ni dada na afi na emrepa ba yehuni se no se ya pejam kusuabo ni mu a
Busiamu turu de na kese kiaye ni dada na afi Observe mo fanche ye pa lawyer ohina manko agyanne na akwa dane foforo no yegusu achinchim mfidie no se ye benya lawyer ohina manko agyan lawyer thank you was ya thank you too thank you too ye we se ye benya lawyer ne nanke abode ya mammo ne twa se mfidie ne ye adwumeto da na ebi akwa yiran sisem enti yegusu a ye hwehwe ne no na ye de abramu no ye nto ye wi aprem tibre kase ne so mfama mo I was for your to so de free ha na wi asem wote pupu a wo bi dibia na yeko bi nkwan wo kwoto so yonko address shepe no nam ho am woni mere no na de yesa ne to wo ka kire wo a ka don sa beguti ne nyina ne se na nsemu na watwe mu na beda dwasa MPP amanyoko ne ne se ne amanyoko asitie wo mote bia ne wo bebre ye mo afoto wo mu dia ne asase na ye koto bo ye mu asesan se MPP amanyoko won magidi pa won mo office ba ko a ewo kro from credo campaign won ma kwa kototum ne nyina ne se efiewura kire se wo de ke kwa wi akire ye kɔ hɔ na se mu nsensema kwa ye buburuja na ene ne ya tete akire se wo kɔ NPP wo mo office ba ko a ene won mu sie e wodade so aba na ebushafo eswani ni kwase ka kire wo hwɛ se ne wo office ni mu pa nipa bi ma kɔgigya wo mo nan ene anuoma egumuo enya sem kuma na ye bomodin ase ye nsa beka kwabena kase e wo ahoma no so ne na kwakodi nkomori e kwabena ba ye ne nko kasa emfa ho kwabena ma he Pejonso akosia na pom ye de nyame ajana dawro ma ye ho ye de nyame ase ne ye tete na te sa sambe bi ma akosia ne ye tete asa NPP party officer won mu sie wodade so aba no enuoma ye agye sini benkum so janan ne nkrofo agum ni nwura no te sa wadama wani a eche ye awia ne wodi achi e wa ba fontemtafedie no so no ye ne baje pa se nkomo a ye tie no on beba Facebook na Facebook ma be he o mani so ade ensemu a ye beka ni nyina no enya ade a ye boye siremu na aka asemu ade a ye gina ho ene akohwe ne akoso ene de ho nsem eba ensemu nyina ene se NPP amanyoko no ye se osi atenaye e de ama party no se be ya party ni dwumadie badaw temenga metu won kapa yo sebe ya party ne dwumadie betimi akoso nti ana wodi sa adwuman na de wo mu nyina ene se de wodi kan ete ho ma atiefo no wodi wori tem ewo asafo first gate ho no mu a eho na sa adwumadie no ekoso ampa o ma seda na se apejam aduru baby a betimi nnua kakra egusoa aye adwuma kakra ene sa nanso so no se akosia ukoduru ho no mu a asem no adane asem na kwa ya asem foforo ni nyina ene se edan kama ya disika na ebo ho bra ewo ho no yenua no bi a sabi odidi wura mu anadwo nso ho na omde aye omu fie ene ye wokwa awia bo enti ye hedan kansem bebrebia mo amudidi awia ne mo mfa nche yen ene ejanan ene ya pani de akwala de enu achi yenua no so a oye enwan no eho ene wode ama enwan no a enwan no so edidi wo ho ene ti sawo video ni da ye daba no a wo nse enwan ya sekere wo mu ewo wura mu ho no ebi mu so da wo ho no eye bibia ewo wura mu pepepe de wotu won fia odi won dwuma ne sa ye nti na akwaya asetem sem se wo hwe video ba ko ye nam edan no mu nyina no eye ade a e kire se edan no de o mu si pepepe na so akwaya ene se be ya mpani fo be ba dan no ho no ye ne woni a wo entam won bi din koma busa se so o mu do woni to fom no o mu hwe a edan no ankasa mpani fo ba ho o mu firi ho no edisan enkradin tese mu o mu de ma ye ene se ibesem pincha bi no eko enya de se o matimi aba ho bi mu akwa sempa ana ye busa se so na adanti na baabi nso aja mo nya nwie yi na baabi anka mo ye adwuma ho kakra kopum se mo wawie no so ho nso mo na petu mo ntimi nya ho adwuma se eka na wo mu na se dan na dapade kama se mo jare wura mu no so ni bi ana etwagu e wo Facebook ani ade no enti akosia se wo busa ya esadan no de esi ho ya anwea gu ho kama etese osidan nanso aho ana akoya man da na bia sabi obi ama no ho so a na okoho obi ama no ho so a na okoho sabi a utwam wo ha najo na sabi obi anka ntel se aha na esi party office no a wa hwe ya unyini etre se ejanan dia nko a na se janan nko a ana age ho no mo ade aboso utu na ba ko mienu miensa ejanan ene wo ho mienu miensa anopa awia anajo kamia kwa yese efiri se empanifo free dan ho a wonya ma dan ho biem no ho na manfo to hire ekosoro ejanan kwa
and a motto at the appreciate honum. Where baby was see Dana Bruno, a camera or more cost dear. Nanso baby Madruno, obeying me, who say, a dear portrait pa na Ecoswa, ama Edano aka insimu. ASN penny for betting command so break could do what my say. Among say I am drop for not will be ampercent when you bedin comment. Akosia, so Busamia, let's amania. A free as for first gate MPP party office for ya was and no wadaroma. Yenim said Danya. Yes, ye dear. So what corner was say, oh, when Rakroba who are Hunu, and as an answer, Omba Honso Moya Hunu, and Yambia who be beside such as a contractors were 1 more year, Juma Nemo Menana, one mamma, and I be one more just her. Study me, can I send a casa and of course your darma. Your name 1 year or Tower Biane, our brought to no area, Honey in Comacacra. Then see a 2 months for the Yanet, Jerusalem, and Johnny now Busana Samoa. Yan when Missabia, who are actually and then what the go to the soccer, what you mentioned. Yana or Ben will cry trust and be with the actual one, not a day pa. And I wouldn't name say higher party officer, yes, yeah. But out of my own here, we are one will be answered was a higher party officer. And that is so good. And she acquired Nana, your person who say, Say, Pana, and Mr. Channel, and a Bola or Montana, or Monia D. San, common character, so Modia. So Monkunta Bono Papa to me a Diabo Modia, or Monha, or many a best and Fincham, you know, Elconi. I know Moon Symphony for no Abadan or Muma Hobium. Ampa Yankasa Yagura at Danum Ecope. I'm a Yatradano call Danati. I don't took a video now at Yatosuna, but we are near, yeah, it could be a say, yeah, a good one watch a year. At the said it will be a top plot now, the Yagusa one call plot to Nusubimono. Saturday penitence, yes, be a net, and not or China, and not the Kedi, and I must be a Binko Dano. Sabimani Bukradia, in fear, no cradia, Acosia, Ebo. Jina so kakra busia fo mo Facebook ho ebia na asemo ya kan obi antiase obeka na asamba na mo kan sa no video na ye kire no obi hunu bi mo Facebook ho se sie ya Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 FM na de ya kan mo anka samfo mani ko twa wisi mehwe tu se jana mo jana pa we ya wi ade na won mo jana sa no a eguo na emungura prekese na boa me kakra ho yiriyo babia de ya hwei ye wo se nwura atwa ho ahia enya asem kuma na dan no so ba bi o masie duru kwa de bo ma se we flow no ai se we de kwa de kuma wi anasa ntia nke be kan se o madu lentre nenka we no utum sa abrosan no mo peso mo sie nti no mo ba be flow no na boa ye nwura no atwa ho ahia na de ho ye nwura mu sa ana ye kwa ho no mo ja no sa ma nwura ne fu sa no Sadia na yabama ya chief wa tia na chief no hu sa asem wa ye kan ya dansi duro tirodo na ye diri a kire wo mo na mfoni kan ya de bra wo mu ntin se wo hwe video no ye pa ba bia nwa fita no gu no e ho no nyina ka prot no ho na emura afu ho sa no we no kire wo se e bra o mu free dan no ho no ache yi ba wo hwe prot wa ya juso ya si dan no de asi ho na emura nya adaje na afifia beduru sa mpempen so no a na etre wo se omoba da no ho ache yie ba anu ntinye se bia enne anase kira na sa nwura ni efi honum aya de se atufi ho ache yie ba ni nya no ya dansi dia etre se sabi so bi pese okoye no yie e honum a obotimi abo awura ho anopa awia nadwo obra obi a enhu no anu nti sa wo hwe ba bia omode e blocks mienu agu ho omoda omo nan no a e hono na edan no mu no wo hwe a na nko mo beye edanan bia e de amadwuma efo beye adwuma e wodan no mu I don't say omo num wi no akoda mu ho no e na omo ankasa head for omo nyansa kwan so a omo de blocks agu ho no mu a e ho na omo gira so wo hwe janan no agu ho no mu a de bia ne dan no e ya de se edan no mu ho a no mokọ nipa anamo bobọ ho ye kọ ho kwan tum fe na obi anamo ba ho nche fra ya obeye ne hu yie ba bia ye mu ja omo nan so omo temu mienu minim so ma ye ne ma ne ma de a wuntimi nkyere Oma se da to mo bo ase abo anu nkuruwa na o hwe video no ba ko so a so ani vi eniema egu ho no wi ya wrap no kama ya o manom aka bi o manom amanaka ene ensa anu odin ya o manom amanaka no na etre wo se e ho no ye ba bi a sebi se kromfo bi kwa ba ntem ho no mo a obetumi akotena no abo no ho adwa bra obi ahu no efisa se de o musie bibia ho no akoso omuso ja kwa wodan na chi omuso ja e wodan na chi ya trese omuso ja se hwam na eso se ja no eye wo mu ko ho no mu aye nua no wo mu didi wura mu anadwo no wo mu ene ko ho no mu a omuso ja e wodan na chi yenim se sa de no so wo ya wo mu didi pa se de o maka me ya tie no
enti dem nwa se bia obi dare na no so obi no aduane so obi nso num wi e na wo hwe video no ba ko so e de ba ye no a omo to star wo ho aye se kaka na omo to no honom enti da no e ho ne ye nkofo fie se de be na party ne mpanifo be hunu sa Sompa ye se de ye boye sire mu aka asem no omo pa asem a ne ye kan no omo ko sesi me no kasa ho ne ye firi ba ye nam kwan mu a ye sika mu a ye ba yi ya kyerɛ amanfo gu so omo kɔ hɔ awia anopa anajo ya kyerɛ omo kɔ ye omo hi enti na mpanifo no be wie da no so de ka wie da no kra de ama wo Kwabi ye mayemfa wonsi wa ibobode aka no fa bra no mre ye da ase akose yo I was for near turning can ya Kwabena Kase ye nua be ma ne soma no ho no e ma ne kwohwe NPP party officer e ward ade so abanes wo hwa se ne sitie no yiriyo ozo na we wuntimi obetimi wuntumi de so otumi ade nyina ye na ne dan ya ye ni baby aduru ya be 2017 o mokate so chama de chama si ye ke wotie ya shawo no mre wuntumi betimi wuntumi betimi awie dan asane toba yo ene obetimi dia na ne ye hwe ne mu awza for yan to so na yan for mfiri osono kokoko MPP amanyoko na Asante Regional Party office ya sesi aka nsinsemu na amanfo hwe ne mu se wuntumi betimi na wawie dan no na oma anya baabi de omo nkuku no mo nkaka akwakogo na fe yemfa mo nkɔ Easter so don for ya dom na katrama dabodwe mo jeje mafusa na ni antiate nkabone bia ekina eye Good Friday a Easter no ekuku Yesu a Yakopon ya dom na kwasi ada wo sori a na yese wo seye atadwufo wa Borga Champagne Kantamanto pada na yetutu ne same kai se miso a na me ko Sunday school yesi Roman for na ekum Yesu Methodist for na ewe ne nam presby for na and you know na Easter ya ye ba be die na samwashe ne nso a emra akobna 19 ba ye 2019 mo na ebe pio mamu 2020 na ye ka ye se dem lockdown ne ade enhyehye apom de adwuma efo de ba ya na ntimi ma ye mpia bonten kwa na mpese ye hyehye adofo kra no a ye tibechiachi oma wa tu no ekoka Easter eni bronya nom ne nhyemu a na ewo se ye die na no mampani na dodan kwa ku for the fellow Ghanaians ya woni Ghana ma de hye baba ye no wo ye se de mpanimfo agum wo mo ebema to no mu a Easter yi eni ye nhyemu ahodo nyina ebetimi akoso na namso mamfo ni gi agye se bronyen we kra de bronyen Easter yi ye dia ye bedie ni ase eni hyehyɛ ya mamfo ye wo ho enya asɛmketoa na ne edikan no yenkotie emra mampani na dodan kwa ku for do one Ghana for your fellow Ghanaians ya na ochese ye biem na se bi kra be pia bonten se ne Safa Gardens for so mo ebademu Easter Sunday okoye se hand sanitizer nko a na wo se be onye chinchinchina nose mask na buanim boyi na manfo kra hu ne adede a mampani se ne osi eka ne nsem fa ye indi ansana se ne Christopher bi wani giem so mo di kodi Easter no yakwa kutio mampani de nansa. From tomorrow, Monday, 28th, the wearing of face masks is no longer mandatory. I encourage all of you, though, to continue to maintain enhanced hand hygiene practices and avoid overcrowded gatherings. All in-person activities, such as those that take place in churches, mosques, conferences, workshops, private parties and events, cinemas and theaters, may resume at full capacity as long as the audience and all participants are fully vaccinated. Hand washing and hand sanitizing points should be made available at these venues. Outdoor functions at sporting events, entertainment spots, political rallies and funerals may resume at full capacity. Again, as long as all persons at those events are fully vaccinated. Government will continue to engage all religious and traditional leaders, agencies and institutions to encourage their congregants, subjects and citizens respect to be vaccinated to help achieve the 20 million target by June 2022. I'll also urge the media to support this campaign.
Absia Ramada ni Rano and Sano Mampeni and Andrew Danko Kufar in Yatin can away Rano Negana for your fellow Ghanaians ya na Okache said your magum a bienniama to moi is the yebeti Midday and Yadia amount for any apochete wamua or Moody Jaco Gufie na Yakopo Yadume free Chinakosi a the Easter Monday dear Yansam Kito amount for or Mofium ye Bachimko such yapia not Ninginam won na Yenuaba or Hinini Ama Cranches so Tisimu and a Christopher ene asafo mpanimfo binomo edidi nkomo efa Easter conventions ahodwa eba ene sene Easter yi yesi babo ehun ya kwakudi afa said ye nyina ye nim no covid eba wi ase de how pray nipa Easter convention covid nti na ye ntimi hia onyame ya dom sabre covid de kofom ye beka se covid yi ba ya e kofom Easter convention di kan mi jina New Tafu area, Mampountain Zone, the Church of Pentecost, Warrior Convention. I'm a person who said the Anita Papa, hallelujah. Amen. When he covered the idea convention, we say now, you COVID to the COVID ever, na edit Emma, I saw in Ancient na and there a radi a fire maye. Now we are convention, Dikaya, not just any general upload. We shall have the kind of this was a friend if the bonfire say rather and Norma Ayarata and Madia, Norma found it when Yamadia, the Enya Jipa, the Radia Fire Maya, now covered a buy in let the open something, let me cover the two. Another year, Chenya Kupon near Kaye to be training Victoria. I just Amia, that's how they are Casayamo. Yen Casa, Oko Ronco, it's really the German Major, never be Mamma Babinci. I'm not a plane, I am over to Yamawaya, Yamaya Papa. It's so sad. Yamaya Yamma, I hear Casa, won't give me one. Abza for ye nuaba ohinini ama kranche ne yetene nka we yemra watisimu Easter conventions ahodwa ekoso ne asafo mpanimfo binom ene omukudi nkomo mo chese Easter yi tie miensa oni yake yegudemu a Easter ne yentimi ne bientisabia ye biemu de na ne yedi na ne yeden so anya asem keto na yensa mfa ntuma ne mo se osofo a ohoye fisem bambo ho nsensem so meche ministry ehwe interior ho nsensem so de atoga se nyankopon ya adoma echina fie eye holiday ena eye ne juada esoso eye holiday inti nyankopon ya adoma echina good friday no eye holiday ena eye ejuada na je se echina friday na de chie memene na de chie kosie na ade ekokoche juada esaso ye holiday inti misremu a yenhye den so na duru ho no ma all work and no play make jacket dog boy enya o me kakra na ye ni Easter no o ka me di to ati wo di to ebuzia for ye bohwe ni akwakrofrom na akrofrom ye kan ye no watwoma nwa biaja kropon ni mu amane boy yensa kan nya de ne yatie no sa srafo dom bia kwaje kro na boso ama won mu siba mabru ni bi sa na yatie ye kwa ma no so na ye ne onimonyamfo Ochre Mustafa wono ye unit committee chairman ewo aferi ye na kwa kodi nkomodi afa ho ye roye mo ha Sompa TV Sompa FM suni ya mi aba na pom ye de Nyankopon adom boko na mo so e jana daroma ye hoden ye da senso so wage enso e wadaroma ye fra wawie ye anya bone ye nantese nyina ye boko ne nyina no se ne yatie fra krofom mu akire mu se asrafo dom bia kwaje kro na boso wadaroma tesa emu nchie mu so ne sei mi aba me da se mechia watiefo no kre mote ya sa na tie enra ebra ebo be anopa no kokobo ni no ndusuo no ye wo problem kakra wo atwema krofom hase efa ye hene na obi oduro ho nti am so my petition akoma na bant ma hene se na daroma enka ye won se san ye hene no emayen esan ni ye ma bi a onye ye ukromo ye ni ho nti eno nam so ma ebra ye di petition ko pie mo bant ma hemfie no ana obi oduro yi e de asojafo hia yen ewo bant ma hemfie ya na enya asem ketoa ewo ho no sana eye dabna danso enya ntie se na obi oduro ebeba atwuma akufo nti ade ukuada no pa no be no nkrokobo no ndisu ye wo ho na asojafo pick up baako omo ye mema nwotwe omo ba akufo
Mobile no kuro nso e wa amane nti yehu bi saada na nipa nso wa abonte ne bebrebe ti di hu ya ne se sojani baako esifom na wadwagu abema baako so ti me de yente ase abema ne dimirika no ko wura dem ho na sojafo no pempon no wura dem ho ti ma nipa gi twi ko wura efie ho ye koye ne nyina ne se sojani no susu se fun bi kura abrante no a wa video asojafo no anunti na ma omadwagu no so enti ama koye he ukuru nti ene mema omugure fi hu budie omu papa omu asomanya asenketwa sojafo no hyase se omu buom mema na ewure fi ho no ti koye he ya koba se asojafo no empanyimfo no ye se da bi omu betu omu ka akọ ye ben sojafo no omu kokasai ema omu kire se omu ko patrols ena omu fa akrofom we wa de we nso no yenti bi mpanyinsam da akrofom so yen kontokwa bibi bone bi ensi ho de ne atia ne se na na obi oduru ena oba ti ma ye de hu se asojafo na smo mo kan omu boa omu bai se omu bebo ban ama na na obi oduru aba akrofom mo te ya de si wa akrofom enra no Adikabu amekakra o wo ka se mudie munim se na na obi oduro ena de asrafo no bae no anyam bia wa bra asrafo no bae no mu se na nanso aka ho aba ho bi me pa cho de bi wa ma bi ena medical aka se yesi asem na ni adanse no etwa asem ni bi na de ya adanse ebra ye de petition ye koma na bantima hene no na obi oduro de asojafo osi aye wo ho asojafo ba ho adanse ni fo ni Central Police fo sabla ye kwa na Central Police for no ema inspector na o duty e wo bantima infio sada no kra bufui se edenti na asemo aba police for ne emabunu na kasa na eyedan na band omonsa kofa asojafo de ba ho nti mabufu kra ba a police for ne asojafo ne ntam enti se wotie kurom ne se na na eba na asojafo edi kan abedi dwuma ti se a ade na kisa nya na no yo abuam yo sesia no no asrafo ne de wo monsa keka wo mo de esusu se wo mo do monsa keka wo mo na nya bia se bro mo wai me pa cho mo akrofom sesia me no kase mo ho o mo kwaje ayarehwe na wo no ba na se wo mo mpra bia me pa cho de bi like obi enu wa upra se bia moja bi free ne baby bae but ekoye se wa wura ho bia de se asrafo de omo bo a nya bia obeti magina ni mu te be yan se wudwane nti wo mbe shi obi a wasotro de obeje sa ne koye fi horo de na asam ne bae no yo bae na posifo ba mu na mo sa posifo ba ho me pa cha posifo ba ho esi ye no a posifo ba ho nkaria posifo e bae na ene ya so ho te sei ene ehoye eho asumbi ho a memfa se basa bia ni ho me ne o ka se asem no ahimfi no branda no ho asem no akopie police station o makopie police station tina me ne o ka se ye free police station a ye de ani akira kofo ma ye ko ho ba no pa ye free ho na boni bia ni ho yo ya bada se ye ro ya basa ba wonche biem amma nkomo bi ho akire bia no ya san wadi wai edase me ba se yo I was for near ten kan ye onimonyam for Archie Mustafa wono unit committee chairman wa fari ne ye tete ye ewa krofrom no ho nkomodie ne ekodie ne ma ne so ho a ye bekoso ato so ne mpanyimfo kikire won maben ewa sansensem mu adi ho nkomo nyame ya dom ade besi bia no ye wo maso ensi wo ye nto so ne mfom mfiri afiri abonten so ne mfom nkwa apom na Ghana adihye binum esre eye ya dokutafo ne mpanimfo a ehwe apom de ho nsensem so se omanyiye koye nimu no se ya me ya bo ama na ebia me yire bo ahima wo beka no ene ebia de no beko konfono chi aban ya sabia na sebia kolebu aban ya sabia na sebia wo tamale susu a tamale teaching hospital na doctor fo begina no so ene ebia chim push num ne ade a so obeba mi aka se bia wo ba anase be ma de a kire me no o se nke bia nke ma me kwan na nka ya bo ama me gina me yire ho
na se bia se yenwom kra na meto dia mano a na nka meto ne saa na nka wawo no boko wato ne se kosua ato honum na saa nsusuade we ya nipa bi no mo ede ba no na Sompa FM nsam 12 pence madu kata remrantie ye fato ye wonso se ne ye ntinsimu na ye ne Ghana mrante ne maba wane emema ne bi ni nkomo mu se wonum se saa nsusuade we ya nipa bi no mo ede ba saa no wono mo esomu se ni dodo o kire se enka beboa pa ezo nsam a eya na etasisie awoye labor wars awodo no a eya na hadwene wo ba bekwa wo so se bia akwada no kra wa anya no a ekwan a doctor fo ne nurse fo befa so abeba abusua na mane no eya na ho nsema kwa ye pi obi suso ekwa wo so se entafo kra ne abeka te ne se e ba ko wa bro no suso ne tuamu se bia akwada no mu ye mienu ana so mu ya henasa na no suso kwa nsem prekesene enti be ma ne pi no susu se ko gina hono a wedi enkeja ne nsasimu a ye ni nya no ni ko twa wisa no ne ti asantamo na etuamu saa no hu se ne yire no pushi ene chemchem bebrebe no eyentafo ne baaye pushi ne chemchem bebrebe no ebia ya henasa anase bia oba anase bema enu nya no ye ni kan kotie amanfo binom enkomo mo ne ye boye na fei ye ne apomdim penimfo eni ho enkomo penisa se me wu a mikunu ebaba be gina me nkyai de nti a me penisa ne se ene mema na omaba na omumu ma enti se ni abo ka oyire na se ogina ho a no wo hu yawa oba na efam next time no obebu oba no enti me da pa se me wu a mikunu ema wu a mema ne be gina omo ho no mu hu yawa ma na efam o ma ne no ko obenya tema obehu bra me bre me de nka me pese mema mikuru ba be gina me nkyai se wo fi se mema no boni wo muturu ebi okura mehihye metwira gupi ba se amikru ebedu tam se wo pe okuru se awaka wo nokra na wo no eni ti na me ma adwene yam se mia me konam kochim na me ko wo ma awa me frɛ me kuru se ma wa wi no ba me penisa no kura se nko obehunu se chim no wo but o ye de kura na be ma no ono onchim bi ma e china kura bi kura no anka asam de kura amfa wo kaka se hunu bra me bre oh nya wo kwa ya na wo e fi so na e ba akwa ka me mo denki bia committee jina me yere nchen ama me de me sa fefa se mra ma kwan se me de me sa be fa ho amanatimi awa ka me odenki de ka me ye because na wono ma wo me nsa me yere ni nyi enkora ni nyina ye operation ni nyina me anam de ma yere wo se nka oja na nchen na wo hu the process of mo ye so ene kwa mo fa so agina wo no nti mane mema no obeye wo se na ukurukura bejanche ya wanchi mi ma na de ni umei ye hu ni enyemu wa ye se ukuru ni awo ye kwa ma no so na ye ne doctor esi crensel enkodi nkomo o konfonochi aban ya sabia kwesibure ne kan se o gynecologist ye ne no enkodi nkomo doc ma hen ya ija nempo ne ye de ya me adom ho ye pa na mo nso erade adom yesusu ye ho ye pa doc nkomo aye die ene yesi ye ba mo na so ne aba bebusa mo se Ghana ye nhihye etete bia konfonochi aban ya sabia sei se awo aka meyire a me wo ho kwan se mitimi begina ne nchen o mu se me nchim bi ma ne de na zo bia begina ne nchen na me ma ne vim ne mura bia na wato ne simple yo edase inka ye wuti ye pepe mo anu no because nyinsen oba ne be me ne hiem na nyinsen bae na so oba na kwa wo so a na ka be me gina ho a ka nu de papa na be me na man moral no no so hu bra oba ne bre but the problem is that Usha environment na ya one of financial main labor ward na ya we awaka no obi so yere wo ho nti se ma wukun begina ho a say obi so yere wo ho a wo aka no only a limitation say any ward no labor ward ne tie no e open nti se ma obi fufuro begina ho bia wo be hu obi so yere but baby is a special word this year. We are in Kuan or and then it's me, my baby. Now we are in Chancra, and Manimal round. Into say, you quit in nimness of Confanotia Cassie. Na yet minya labor what they rumor. We now what kind of we don't Kuan or what. And then them no cry here, more crying. Your mamma, baby, now at least we don't have a fan. O papa ni hu ni future na efi no kra and no kra be boy nti it's minya space na ye be pese ye be na sa
na mema na so a baby me da say doc obi susu bebusa say me be man me ba begina me yire nchen ama no awo no mobeka ne say medically no eboa kwan bi so ana ewo nsusu papa bi enya eboa se un se mani ebre ugina ne nchen un se du ho bo na we so bibi mu den se ugina ne nchen a na ka wo nse na obeso mu Sompa 93.1 un se bibi ye obi kwa na so obi gina ne nchen kwa na o kafra no kwa no kwa eboa oh into we me ya ne die but at least Emma we are encouraged and na be them no so will say obo ho ofu say okoya na wakotena na wachem na waba but be man no fane etia ono so bibi ni obete ase there say won ye de edefo nye de a wakotena wa na wachem na waba ni bia oh but unfortunately no say yeah confirmation mean space sa Sompa you live in your room semfasa waka woyira nkwane ene na me ene ntina ama yentimi nye no ba yenye space a yebema mema na ba because yenya omukra doc eno na nka me ba bebusa se nka bia yetira yeye na yenya space bagaya kakraka ye bia leba word no room woyira nkwane wo kwa yebema omaba eboye kwa me edwuma no kwa ye mrema okay eboye okay yenye space ni de yebema mema na ba so when you read yenye space ni yebema omaba Neki abeboye no mama mache mo. Ai. Won chim bi de. Won chim bi but at least won so bibi you bi kra no se ne dofo bi gina ho a. Anu kra tutu etutu ya kakra. Anu kra tutu ni kakra. But so what the kana. Doc Matewa sepa na yesi eba sa so bia no ba no so obedi tirimo dadodo ma wonyere ne ho nkyem. Abaye no ho sa chim ne de eduru ho de tirimo de bi eni bu. Similar to one, I said, oh, this is me then on him, oh, the banana, the said, if you are Joanna says, yes, flower, Tim, the Aqualime could not him, oh, this room. I want a labor day to be any more. Trimudenim cry. You dog. Objection. Nebia ebiasa na meme ye ba ho nebia IMCC ni onu no ntimi no nebia wakọ busa asem bia ma mo so doctor se bia aha mo ama modwuma I mean ya ye mo baby am me na eba ho oh ko bisa fe yo dog e ye dase bibia ni so a ye bebo apino ye dase me ma ne ba ho oh ko bisa fe okay na no ho ko e boa ye me ye no cry emre yo dog ye dase awie bibia ni so a ye bebo apino na ya to ankomo no so yo Dr. AC Crenton yene na kwa kudin komono wo konfono chaban ya sabia kwasi brede be kan se oye senior gynecologist na adwuma wi koso ya me nyina na mani bre abeso ye bio adwuma mi enu senka mepam me teleni a mepam mantade ka me susu mo bust e hona na abeso suo mo hips nkwa na gynecologist no so no hwade Tell Jessica. We fribonto. Na yoko Facebook okay. Ya temu. Oyibo boati die nie Altuma na ebe hin no se won monyamfo question won so nchen mara wo se mara ni die enti na Supreme Court asema waka no won mo bo Supreme Court abaso nchi akase nkoma lawyer Justin Kodia from Point Community NPP General Secretary no eno achi no na Jimmy Ebo Grant one so se kasiebo no ye kama kumo one more be mu life ya one mutie ne mo ade ba ko ha ne se wo hwe ne tade ton ho no hwe Facebook no na wo sere se nka wi akasiebo no ye ba TV so ma no a nkanani ebeje ho eno so ade a wo de nam eno no eno chi no kwadwo ben so de nie eno se quiz no a wo ka ho asem no wo se ye kukuru bini eno ne aboa ne din na we de nka fafa quiz master ni Facebook ho eno mofi ebe ya no ade ama o afenzo so Jimmy Ebo Grant kro ya sa babiem
and was say send me my place ikron de minim baby kura woka na emum Sompa de na woka de a na ne ne ye wo so ame nrom hotel ho no no a wodru no bisa obi a ebekyo what for su and was money adwuma ye bo adwuma yi papa Jason wo hwe ye edi free Evans anim tutuka wo boase no ne die free no say Supreme Court one ma yade Sir, Asun North Marshall Janino, and they one more in a Siatri, and a work ramp watch us and dizzy for 1 moon chateau, and Chakasion Comayura for Mamma Faustina, and Missa, when Moyan for Jonas, Morris, and one more home. Rota, Poku, and Sudieni, and was say a Srada, a Momma Moti TV song from Mayawati, near Hontimin Toya Kobasa, bet me a her life and colored. And Yamama said Obescani, SOMPA. Sempro SOMPA na the TV na so eni so fe sinini so democracy Timothy TV no reta ye was why wo kwa obenye no hwe wo na the door so de nie wo so hwe free bonwire ye da se erekwa kubuadi enso se woda se pa na your voices ne ye kama ene no so mu pi enchi akase enko enfama ye Supreme Court nso ya de Philip Jamfi enso de nie Tanoso no need the free no so her live e wo Facebook teacher constitution we am say and was NDC for mo kasa do mo kasa bebrebe ni nyina achi no mrasho dwani no yera question mo ntimi anye no amfa free Supreme Court nchen encha kase nkoma Supreme Court for na na mankwati Collins no say more grace guys ayo ye je so ye da sen so Starboy and was wo hwe ye free half mem airport one man na Sompa news die no size ye ba ye nchen so ye se na di kanfo ye da say Sir Cliff edu say no Simoni Ajuma Michael Fresco and was the best news in town Sompa news papa edoso my uncle kase bonus ni wi a ne asara de aka no ato so na ye kwa German of Mansini mu abanam sini yo German of Mansini mu yenmonya for Solomon wo wusu na woni na assembly members won ma hia aye hyiamudi ahodro de ato gya kyeresa akuntabuo we eye papa ewiasem sane atwa konkon kra kan no wo se da nkwa mabi ye gina kwa ko bua konta e wajana nim na so ntini atia se ne wo se bua konta ye de kire ya nkasa ya ho wo manfo no ye di won mo so wo mansin ahodro kropo mu no e wo sa konta bu otime koso na so ntini wa babatena so abanam sini no wo ban na fam de bia kwa bia so a e be ma assembly members no wo mu dwumadie wo so mu die e ma mansin tumi e konkan no wo be hwe no wa ye bi e de aboa ye Solomon Owusu. The district assembly shall enable the residents and other stakeholders in the district to participate effectively in activities of the district assembly and the sub-district structures of the district assembly. We intend organizing town hall meetings or meet the press anytime this year, that's 2022, to strengthen and deepen social accountability as a way of empowering the citizenry to contribute to decision-making process and matters affecting their well-being. Members on different platforms have raised issues concerning the functionality of the town and area council since its inauguration last 2 years ago. Management has taken steps with the administrators to lead with the chairman of the 7 councils to consult their members to fix a date for their meeting. It is cost-intensive, but management is poised to deliver on its core mandate. And watching when Moya Fonosaka Sadefa, Asumjia Bambom, Samoa, and no some a woman sitting walk a sa at the farm. The relative peace we have is as a result of the permanent military base in the district with the support of the Ghana Police Service and other security agencies. These institutions provide patrols at night and on market days. The only challenge that we have in terms of security is the continuous chieftaincy dispute in most parts of the district, which comes with tension, especially during funeral rites and social gatherings. DISEC has been meeting frequently to take measures to make sure that conflicts do not take us by surprise. These are chieftaincy issues. There are chieftaincy issues in Sompa, the district capital, which has resulted in the inability to install paramount chiefs for close to 2 decades now. There is another chieftaincy issue at Sumahinkro, where a section of the chiefs are challenging the Abenam senior wa German North Mansin won Monya for Solomon Owusu and Ekasaye. Cause you say man for adwenche no bebre kwa yo sorry yo wa hene na sir board ye no say loud and clear United States ya da sepa Father Azigi and was a wow nice presentation ya da so hwe free be say Frank Achia and Achie
ayu wono so de dia ba kasa preko wo se sompa papa kwa je so de bi bai na Selasi de no mienu Atanga Bernard enso adie ni no se wawu a yekoso o memu no won ba sra sempanyefo ento ho na mo Martino wine enso so de dia nam na George Owusu Dogbate George so wo hwe ye free atonsu Monaco ye da star boy enso de dia nam na Opia di more Felix opai di more sa na ye bono mo opai di more ayu kumasa so me eno wo se wo hwe ye edi free na enchaka se nkoma mo ne adwuma papa woda ya se enti famo no ne to aso na afi ye hwede aka chiri no ye famo nkwa manfo nkro so ye de mo eko San Francisco abonten so na àwọn asem bia posifo wo San Francisco di o mani ko twa wi so community center mo akwa ko hu nya asem ketwa ene se ya eja sane Ghana mema say ya posifo ye so mu ko road checks enom ne ade na enyomo namu driver ni ne agina na ye busa o say anyambia no wayi o license way na wo car no kra road wet ya wo ho way fa car ne nkrata bra eja posifo wo San Francisco abonten so namu a wo mo de wo mo eyo checks nom ne ade na yesi anwumra bi omo gina kwa won bo se ka bi aso ano na ba na ne light se na yesi aso gon nya asem ketwa wa no mu gina ka no se wo mo ko won kwa busa driver ni a wotim se ne license we na bia no road work kra no ene insurance we ya wo mo ejina ho ene bo onza abrofo no so no obo so de ne se bo mirror nim no bom sa se bia obe ro mirror number form na ne wo busa se gentrema wo mpe onkrata we na wo mo bom no a car no a eno amie ena car ne glasses no a eno so enrolling kofom into mo jegina ho sa no a no mo yes so mo bie car ne gate no a se wo bia ntike ni mu o wo bia ntike ni mu car no a na eba iti apostle no kra ho dwiri wonum na ne omo jegja obusa na davani a watwi kai wa ya kai eba inji susu si so ne ade a ejesi amanfo na etwa ho asia de oha no bia sha se atwe ne phone ene we video de fa na we video de nambonkum na eno na amanfo obusa se senkasa kai a abrofu ya sha se eye be ya ebi akopie San Francisco abonten so ema o ma posifo ho adwiri wo mu senke bi bagana ha enka MTT ufo mbedai na wangana yi o makoso aji na o maji atum se kwa de so mo je 5 koso ya so went ya 5 na be o wangana red card ne so mo jaji red card so bi kwa friend kufu ani abre kufu so wenu de o ma jaji eti se ke bi bagana ha o mbedai na omuko jina kwa ho mo bisa se o driving license we na ebi ade kakra shim na homode akwa yo na asemsebe na ye ko South Africa man mu ye bo hwani akọ ho for South Africa man na baba da justice subrantam bia to ho ama meka se de nipa be sa hasa won mu nyina afrim na sanso ye to ye yi be se mfie aduosie ne 60 years achi ena bi to ye ebi nto bi mu da eno se na no bia sanso to na we no ne se so ne se ne si bi to ye no no man for krampo nim se bi eja nyankropo twedi ampo kwa basa ya dom ti brikisi ni maye to so mieru no wo se ba ababa bona bempe popo akofo de hye de akontie ne won mo mu so afre nyankropo nya senketoa enkrofo hyase bo ho mpaye pa eni se kowi eche nipa makomako hasan de won mu nyina afrimu mampanyina wo South Africa manimo won wonya for Cyril Ramaphosa wo de ato dwa ekire se ha adwene papa sane akwakoye no akwakoye mamu ni nyina asem anibresem se wo mutumi esia na mopa gina ye paye betumi abo ma South Africa man no ene subrantam wo to ye nipa makomako ahasan wonum afrimu no ebi entumi ensibiem abzanfo yenyina wesu na awie yensam we ko twiko breman ko batane yetwa krehinke wo mamuni amamfo nkruso amompetrepene mpatrapa magiatum kekese ni ema yesamufo peni Benedict Asante Boa de ne nsasha se emi de besom no emfamonsia na kosia yenko on yenko na DJ Metrase na fei nyom no sene o hyase no na onfanto aso sa ba kwara na mezi wo moma ninsi no kosia hyase ma bia engababwa o yebompa metwa mobi ti se bia me hu se ne wani ezi bia bre nyom no de wo bia na wo to ama no no ne ya so kwa buzia fo won mo bo aye kuku aye na fam de eno achi na kosua somwa won so eboa bi yenkonya kwabna kese keke ene ye adazo a ohini ni wo munyina eboa bi papa
ampa enkae aka ho ametum bobo mu din de abusuafo buburuja yensamfo panyin yedi nka atene din dada yewura Asante Benedict yamuamo muni adwuma enuano mienu no de soma yes ye metena senfe yakatrema enkenkan kasebo emfa emmamo medin ene akosia aji wakode mene menuabema dana ya obo malibia boga yes sorry so gidi ho